Ka National Highway Demand Committee Southwest Castle District hapo ka jingilam jung uba kin pam vi khaling do kum uchaman haka arkhundai trik unai wing kala pelong ye ka jingilang hadorbar hall maukerwan bat hakane ka jingilang ka senjung kala penpau ya ka jinglingo ka bakrau halor ka jingbam juba bat snap menti jong deputy chief minister badipet ya ka tanat PWD ba press tun ten song wat la kane ka kinhun kala lit bu appointment ban ye kendu ya u la arsian arwat ban ye kren bat emerging mun halor ka jing angnur jengki pat ba ka district mentala da ki postnem ban yo ya ka surok ba national highway nadu nalat maureng maukerwat pranikor Habakran hakilat pathai kubor hadin ke jingilang menta kesngi hamau kerwat uba kin pham ulay thu ba ka kinhun la arsin arwat kala lit bu appointment banra ya kane kamat haudi Deputy CM Henry Kim Shemla yo lat Satya bani kendu na kadaw ba Deputy CM Shemla ai juba. Wat la kila kerpat ru wat yo MLA ka mau kerwan uba Renington El Thongkhar baru MLA ka Ranikor uba Pius Marwin banyarap lem bat kumju kila lit ye kendu ru wat yo personal assistant jongu Henry Kam Shemla seso Satya. Kumta kane ke NH Demand Committee menta kesengi kala Shem ye karai ban net bu appointment biang sa shisien balada Deputy CM patiaw ne kwa halor ka jingkerpat bani kendu nagalyang ka kinhun kambansi ban shimda ka weipat ka senjam banyo pensngo ye kani ka jing angnut ki pat ba ka district nagleng jungi kum ka komiti bat ki pat ba rong itip ba kum kani ka consultancy kala dep submit ye kani ka pre-feasibility report ha ka bede bat kani ka jingla yang DPR te kasonia ini ban dawa ban mau biar kerja sya ada ke company kalau ada lek ya kata ke feasibility te kemudian jik ya sarkar bahkan syubuk ada ke Delhi ro ka persengian no kemudian jik ya sarkar jelapkan budin ya kani bat ngangit scam ba kinum sim da kumoi na kalian juga sarkar jelah ni ngiron ka hok ban dawa bat ke sulung tangman budin ya tu naman musyak la ada awat ya ka tender la mentaban lek ya ka consultancy ya kani ka mau plang khat prar di ni kami nanti bakin simkia lor kani tang nam tai appointment ban lumai ngaso kalong bi nam mentaka sarkar mendai tang nam mentaka appointment hari la dei ban leru wud ya kani ka surat ka ba long sisya ka kadai ketika kalong ka surat ka ba long kongsan ba kam tamba kani ka connect stisha border te wat nam mentaki ki kam jong ka security jong ka ri ru la sha la sisngi la da kadon kadon ru ngi scam kin hab use ya kani ka surat ka ba ka kebakan day ka national highway te kumalapan kemaru chaman bang ngimdon jing persya ya kata ke intermediate ya tray mapi ya le mapi ya kata ngimdon jing persya andrei ka national highway kamdai ban sakut kadai ban tray kamla kani kadai ka meeting ka ba nakaleng ke jungi kum ka national highway demand committee juga Southwest Castle district hadin ba nakaleng jungi niladon ni ka meeting ka ba kadu ka arpnyo tar jung September arhati arsan hakabang nilai nakabenta ba nakabenta berpersengau ya kini ka demand ke jungi halor ka national highway ka ba penyeso ya ka Shillong ya ka Nomba Shillong ya ka Makurwat hadu sa Pukatra juga Ranikor nilai rai bangin ya bu ya ka appointment ban persengau ya kini hakmat jung deputy chief minister ba Preston Tensong beri in charge ya ka PWD te kidon arteli ki appointment ki bangila kerpat ke appointment ke bani nikong ya kade ka new tarik jung Oktober mentau snem bat kawai kade ka 8 tarik jung Oktober mentau snem kani ki appointment ke bangila kerpat bani appointment bani deputy chief minister kami tang nak bata bangi nakaleng ke jungi ni la kerpat ringla par ye ke ciptip syaki meli jungi ka Makurat batu Karnikor na kabanta banya budilem na kabanta banyo ya ka appointment baru in charge ka PWD jong ka sarkar Meghalaya tehre hadu menta nakale jungi ngidap da kejing Sukhya nomor ba warlangila ngila persyang banyo ya kata ka appointment la asin bat ndi ta kataru ngila ya persyang ban budin na po office jong personal OPA personal assistant jung deputy minister re hadu mentangi padio hadu mentaya kita kapun tina kalian jungi menta kasni la dia sekawai karai
na kebenta basasin ngin le ban persingeu biang ngin pelipan biang ya ka appointment but deputy chief minister beri in charge ya ka peludi na kebenta bang ini ber persingeu ya kita kijinon kam jungi kam ta me ya kane ka jing kerpat jungi ya jika demand ke jungi halor ka national highway hani apo na kabari bat penyeso na du lan maureng mau plang weloi lai mau siang makurat nata berantong nona siapa dirang tina kali jungi sistem ni cale jikini kita unu teu banwan but lara nimio ya ka ni ka appointment sistem ni haban sim sakawai kau de kiwi kisim jam na ka bentaban persngeu man pen hadu bangi dayo ya kan dikejik temu jong ka komiti ka jungi titang kata pare berka surok ka pare berka taka intermediate na kalian ke jungi ka komiti nadu basdang rekat bat ki no yalam dikstem halang rekat bat ki no yalam jungki ramashnong rekat bat ki stakeholder jungka sobres kasil ngasen ngilakar syaikrad ba nakalian jungi ngim persaya kanu development lar kadai kata intermediate lani kanu henry kai kijik temu jungi kalong ba ngi nakalian juga komiti nyakan bejaka national highway kata kadai kini relomba nakalian ke jungi kumut ngi persngewe kini nomor ba ka national highway kadai kaladun kastitos nadu usne marajar kanyo ngakan ba umdi tang usne marajar kanyo syai kataru nakalian juki no yalam barim begitu kapor kila bodin nadu na podeli hadu bakin apo hadu bagi dayo kastitos nadu usne marajar kanyo tingi i ba kiwe kibadon akaju kastitos nadu usne marajar kanyo hadu muta kila ada pentrei kila yat ya kita kisturok hadu muta nakalian juki ka makurat nadu katu kapor hadu menta kabare bat penyaso ia ka state capital bani kan state capital hadu menta ngi padiui ia kan ka sobes ke jungi berkebah phala kalong ba ngaku aban sumension ya fikin dia kalong ba kebah phala nang khat pra sha nuhlam hadu sha sekolah terter sedu sha po bagmara kana sina hiwi kala de nang ni parikam de dikata ka de ka ba kalen ke jungi ke ba ngilo agrif bagilong i sukia du kata-kata dina kalian jungi aku beri berkata ka intermediate ni belum kanu wicing persya ni welcome back ka intermediate ni kanu ke development ke ba wana ke bertaban pentrain na bertaban ban bahaya ka surok ke jungi ni preso ba hari ke kong kalong ka ke bang ya seng na ke bertaya ke ka ya ke ka komiti ke jungi ke debe na ke bertaka national highway na takarau na kalian jungi ni khot ye ki ramba shino ni khot ki sing balang bar ni khot ki ramba na pokara bathan jungi na pokara district ke jungi kadebe na kmata ba ni ke jitmu ke jungi kalong bangi kwa ya kana national highway kumbakala do na kumu chu kamdei pandu kita ke jitmu ke jungi